Intambara ikomeje kubica bigacika mu burasirazuba bwa Kongo, aho uyu mutwe w'abazarendo wagabye igitero mu gace ka Bukombo ku ngabo za M23. Nguko bitangazwa na bamwe mu baturage batuye muri ako gace, batubwiye ko imigwano yasamiranyije umutwe wa M23 ndetse n'abazarendo. Abazarendo kari bo bagabye iki gitero ahagana mu gitondo, abaturage ubwo baba bari kugana mu muganda ukunze kuba buri cyumweru, umuganda witwa Sarongo. Uyu mutwe w'abazarendo wateguye igitero karundura ugaba igitero ku ngabo za M23, hapfa abasirikari benshi cyane, abasirikari barenga 200, ndetse uruhande rwa M23 bavuga yuko ariko gwapfishije abasirikari benshi kuko batari biteguye iki gitero cagabwe n'aba bazarendo. Abaturage batubwira yuko humvikanye amasasu akomeye cyane, imbunda za muzinga ndetse n'ayoroheje. Kugeza na n'ubu ngubu abaturage baracafite ubwoba kuko bamwe ntibarasubira mu byabo, ngo kandi ko intambara yakomeje kugenda yiyongera, abazarendo bafata ibice byari byarigaruriwe n'umutwe wa M23. Mu ndego y'abazarendo bamaze gushyira itangazo hanze rivuga yuko mu byumweru 2 biri imbere bagomba kuba bamaze kwigarurira ibice byafashwe n'umutwe wa M23, harimo n'umujyi wa Uvira. Ibi babitangaje nyuma yuko bamaze gutora ubuyobozi bukuru bahagarariye muri ibi bihe by'intambara barimo. Umukuru w'abazarendo amaze gutangaza amagambo akomeye cyane avuga ko bagomba gufata ibice byigaruriwe n'umutwe wa M23, ndetse uyu mutwe wa M23 bakawirukangaho ngo bakawusubiza aho rwaturutse, aho bita mu Rwanda. Mu magambo yakomeje gutangaza yavuze ati, turi imitwe 250 kandi buri mutwe umwe ugomba gukusanya imitwe 50. Tugomba kurwana intambara itigeze ibaho hano muri Kongo, ndetse tukimura intambara tukayijyana mu Rwanda aho yaturutse. Ibi birimo gutangazwa n'umwe ukuriye umutwe w'abazarendo, naho Perezida Kisekedi akomeje ubukangurambaga bwo gukomeza kwikusanya no gukusanya abasirikari kugira ngo barebe ko iyi ntambara bayitsinda. Ku rundi ruhande, igisirikare cya FARDC zagabye igitero karundura ku mutwe wa M23 wazifashishije indege za Sukhoi 25. Izi ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye gutera ibisasu ahitwa Gahwera Mikenge hafi ya Minembwe mu misozi ya Kivu y'Amajepfo. Alliance M23 uvuga ko zimwe mu ndege zitagira abapiloti zo muri Kongo zakoreshejwe muri ibi bitero. Indege zimwe zaturutse mu Burundi. Mu itangazo Lawrence Kanyika, umuvugizi wa M23, yagize ati, yamaganye umugambi wo gutsemba abaturage bacu b'abanyamurenge. Kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Ukuboza 2025, ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa bazo zikomeje gukurikirana umugambi wo gutsembatsemba imidugudu ya Minembwe irimo gutegwa ibisasu by'indege zitagira abadireva, bigatuma abaturage benshi bapfa ndetse n'imiryango z'inzirakarengane zikava mu byabo ku ngufu. Nguko byatangajwe na Moise Nyarugabo, umuyobozi w'icubahiro wa Uvira, akaba nuzwi cyane muri Kivu y'Amajepfo. Ibitero byo mu mpera z'icyumweru gishize byibasiye imidugudu myinshi ituwe n'abaturage gusa. Nguko bikomeza gutangazwa na Moise Nyarugabo, akomeza avuga ko izi ndege zitagira abadereva zikomeza kurasa ku baturage badafite umurongo w'imirwano. Akomeza avuga ko Mikenge yarashwe kuwa gatanu tariki 12 Ukuboza, Rugezi nayo iraswa kuwa gatandatu
tariki ya 13 Ukuboza na Rwitsa nguku nayo iraswa ku cyumweru tariki 14 Ukuboza saa 5 n'igice za mu gitondo, mu gihe abaturage bari bitabiriye kuja gusenga. Ngayo nguko rero, nguko mubizi ndabutaka atababaye. Reka tubashimire mwebwe mwakomeje kubana natwe. Iyi channel yitwa Rika Live Today, naha mukanya mu yandi makuru.